Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
pusat kejadian hu ya ka nama kejuruan. Mana kejadian kemen ke Perau, bantu hak perdana ya kan dia youth convention kebat Huawei kebat Radana Port Jongsia, bat mai tino ikan nama man kuliah no. Misalnya presiden ikan nama. Bad Presiden Isai ha IDID tak libera Tentang Khadi Archbishop Banteng benar yang ke konvensyen kebangsawan ini sastra Nadab yang dah kajing kemen ke Perau Banteng benar pi yang ke youth convention ke Banwan Araja Repesan ke Basalot Hapo Sunwan Maulai Paris Kena mamai Tuan Rahmat Kena mamai Keseruan Subhanallah Wan Rahmat Ani lama. Giờ liệu hả? Xuân phía xe nè. Jadi Bhakti yang baru wanita delegasi. Sesi ini Bhakti yang baru. Hah? Am South Lake Paris. Sama san. Allah nokan mukasat. Semua dia play. Akan kapor namta kijip tu kijing ayai kuat henseng. Kalau jadi way by way.